Kuri hano mu Rwanda Pawulo yandikiye ab'i Roma ibice 12 ku murongo wa mbere haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gupfiriye. Amen. Reka dutangire dusenga. Mana, sengeye ijambo ngiye kuvuga Mana, uha imitima y'abaryakira kugira ngo Mwami Imana ibashe guhembura imitima y'abantu Mana, imitima yasubiye inyuma yongera ikanguke Mana, abakomeje mu rugendo rwawe komeza ubambika imbaraga zawe Mana, kugira ngo bakomeze bagukorere, bakomeze bagutunganye. Uyu mwanya turimo Mana, jewe uvuga n'uyu nyumva Mana, Mwuka wawe adukomeze, Mwuka waduheshe kugira ngo tubashe kubana nawe, kugira ngo tubashe kumva Data bawe tugiye neza kandi dusure mu izina rya Yesu. Amen. Pawulo yaranditse aravuga ngo dutange imibiri yacu. Muri ko kuyitanga ngo ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kandi muri uko gushimwa ngo ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Mwene Data, iyi si ya none iragoye. Iterambere ry'isi riri ku muvuduko wo hejuru kandi ririrukanga kurusha uko wowe ubitekereza. Hariho incabwenge zitaryama zirara zitekereza uburyo iterambere ryiyongera. Telefone yaje mu buryo bukwiriye. Hariho uburyo dukoresha telefone kwamamaza ubutumwa cyangwa se kugirana inama. Ariko igitangaje kandi kibabaje nuko benshi bayikoresha ukutari. Benshi bari mu gukoresha telefone mu nzira z'ubusambanyi. Aho ubona umugabo uri nk'uku kwanje, umudamu wiyubashe w'icubahiro, ugasanga telefone yayikoresheje yamubereye ikigirwamana kugira ngo ayikoreshe mu nzira z'ubusambanyi. Niwo benshi mwumva hirya no hino bakuramo imyenda bakifotoza cyangwa se bagafata amashusho y'urukozasoni kugira ngo ayasangize abantu. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo iyi mibiri yacu twemere ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, kandi muri uko gushima ariko kuyikorera kwacu dukwiriye. Wa mugore we, wa mugabo we unkurikiranywe, kisi igihe cyo gutwarwa n'isi. Ariko si ubundi ninde wakubwiye kuko kohereza umuntu ifoto yambaye ubusa ariho bimwongerera urukundo? Bireze tuvuga ngo urukundo rwarakonje mu bantu. Abantu ubu nyine ntibagira urukundo. Abenshi bakunze impiya, bakunze amaramuko. Niyo mpamvu arimo kwicuruza. Umuntu agatanga ifoto kugira ngo bamuhe amafaranga. Ariko ayo mafaranga kuyagaburira abana bawe uwo ni umuvumo w'ikwegera. Benshi batunze imyenda, amahuzu baguriwe biciye mu nzira z'ubusambanyi. Benshi batunze amatelefone, umuntu agakoreza telefone kugira ngo uzumwohereza foto wambaye ubusa. Ariko iki ni igihe cyo kujijuka. Ni ikihe cyo kandi Bibiliya zitubwira ngo kujijuka ngo ni ukuva mu byaha. Niko kujijuka nyakuri. Ariko injiji zikomeje kuja mu byaha, zikomeje kuyobya, ziyobeje benshi. Ariko mwene Data, kwiriye kumenya yuko uyu mubiri wawe kwiriye kugira igitambo kizima cyera bishimwa n'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo uko twifuza, uko turimbisha imibiri yacu, uko dushaka ko imibiri yacu iba myiza, uko dushaka kuko tukuma tugaca mu buryo ushobora koga ku munsi, koga gatatu cyangwa karenga, kwisiga amavuta ahenze, ukambara imyambaro ihenze, ngo ariko twifuza kurimbisha umuntu wacu w'indani, ari wo mutima wacu. Uyu mutima wacu urashobora kugushuka. Mutima wacu ni uzu dushuka. Umutima uzukubwira ukakubwira ngo kora iki ngiki nico gikwiriye, wamara kugikora ukakubwira ngo iki koze ni kibi. Ariko bene Data, nimureke iyi mibiri yacu tuyikoreshe guhimbaza Imana.
abatubona bose batubone mu Imana.